Ke election banjit yu sim papura jong ke hima mariau ka bala penlong benta ka singi office trekam jong ke hima ka badan hanong kasen kaliat beja renti klem don kanu ke cingko ya ketika election na penyat di kibriu na ka Khas Hills Autonomous District Council haringkar u acting chief ke hima ka jingjit yu sim kalong kat kumbi kendon bala minjur da ke hima kata kalong tangdek sordar bat kilingdo ha ketika singi nak shispa life sangut ke sordar ki buan banjit yu sim ki poitang kumba shispa prangut ha ketika election kidin hadu sangut ki kertong kata uba en bok len shangoy sim ba kentiu biang shangoy sim ba aibor lang shangoy sim bat ba kwelshon shangoy sim napdeng kiting sangut ki kertong uba kentiu biang shangoy sim ulayo sanpsan vote bat ula job uba en bok len shangoy sim ulayo sapuar vote bat ulawan baar uba aibor lang shangoy sim ulayo tang khandai vote bat ba kwelshon shangoy sim ulayo tang ar vote Unius im habe kran bek nong thok khobor hadin la panai k result uloong bayamanta patla bat nong ei than nabar bo udang shuja jet nrei ong pan ba kamat ba khmat e kalong banetre lang bat kileng do sordar bat kipat ba hima habaro kileng